igwambua enathina eza kiwe chake cha akukengie ni kimini to form 4 na baadae eza kuithia ni wa class 6. Hapa iko shida. You bene na mwe yadena ne pole. Nundu imaanisha Athiani asembete. Ndai dia na time zia kwa uchunguzi nikana amanyemuka ketumi. In my understanding. Mundu taadi secondary. Ona language yake na reasoning yake ni tofauti muno na ya mundu amini ya form 4. Uketha jamaa ho ayo patient na dating yake withienda ipatonya ko ketha ndai basi amuka kwa binda yasa. Nundu mundu musomu mundu bigeta form 4. That reason ya ndo mwana mundu wa class 6. Aye. Ona wambia mugoli ne to test to ni muno weka omugoli ai katuwa science is work asa izieba be mundu kina goli wambie no abigie form 4 science is work izieba ambia geography you honestly wali mundu tena unaambia weka science yeta geography niyo ya option ya agwe na mugoli na science lengi ya na yo wegie neba ambia english ko kubino kuwo you ka science ya english na geography honestly na ndi mundu kokwa no minute form 4 isn't it test very simple ya kutobeka na ndeba ndo wathi na genge uko lazio mundu andwala ajana uko muko lazio na set book wegie yiba tibo pe mundu wa high secondary uteze set book ne chao lakini ne mundu wa standard 6 bunde boko haya mbene kwa maybe jamaa one pole lakini uketha ni wewe your patient by no uchunguzi wa mundu wewe wa mwele wete no sino wana niwaka na ingi matroita ndo be mata mess kumaanisha hiyo adwaje mundu tamweze na yakageja secondary ni batonya kaka manyango mundu ange maingi uteze lakini una unfortunate nondo ni matwanie twemwe ana divorce nondo ne waweza kuya mu hiyo ndio waga na manyondo kundili na lakini situ at the end of the road masi yakanene kiduki nondo ni nesi yakwethi andwa ituku mange baituku kamba nesi ndio mbingi mataelewa kwethi ya mundu ataika form 4 the conventional way kuitmanisha anda soma ndatwani chaka na ndatuna ukenda soma anda soma ona eo mutwae ou no kusoma nondo onembonde uthikilasini nuko queer adult education ni uthikilasini si adult education cha secondary akasoma angine maenda akabuku mutiani nokwana no yisome yo nyumba na nondo wa mume ni musomu na muzi usiru wandu ange asomu mwika tuition aisoma mpaka hivi aika form 4 nye mwene nindo no kunengo kusi wandu kadhani ni ma encourage it amu nini simwana muaminite form 2 akaumia duni kwa wifi na ndo mwanikere jitwa mwenda wa apply mutiani wa form 4 no kuka tu tuition tu chibundisie na mjamaa apply pa tuition ndo anetweka okamina amina nesa akwata I think akwatie C constant eka CPS mpaka K na eka degree ya business administration akwata kwa museo nini siando several that I can tell you masomete kwa umwana ondakagwe ngono nducheyo kitungewa chawo nino kese ubwe ose mutu muka wake amweke nondo muka akukengie nondo wa mwenda ese mundu mukozi yithukijua jamani bite kindu kiki seo betu nieke nondo wa form 4 ajona that ya meka ningo meka job ngo nokona kwa uno kukwenda muka uwa kwenda tewa ile ko lose nondo wako za so nondo jamaa uona ndiko wenda izile maybe botani sana ndukeko nondo no kwenda wa kwenda na mundu umutwano ndumene ya mundu kwithia timusomu anyi makola za wona ingenda kini maundu ange meba longengete lakini zaingia lewa nondo saingi na gondo we position nondo na kwe position okethia mundu sino mpaka ukengeka na survive nondo wa kwenda pio na no ambito no aminete no kutwao wethia ndo ndungi atoya ukengeka na mwikata mutwane asune me maundu meyo no mweke nondo wale mweke ai na kukaeke wata mweke na we lakini yu we muthuthia asoma ngeke tuition twa musie na bandu bena adult education kwa class ni asome umuwe mabugu asoma secondary masoma wa no umunenge mindo umunenge lengo ukamwia
tuebi kama imona nyenda mabuku amo ndoma fu mwana mbosome toka mina na mwete mutiani sindu cia muthembosu adoma ndo mwalimu fulani wa secondary guide within very few years maybe 2 years with that ndo no gusomya ni mundu muimende wa mituki from there mubukie mutiani wa form 4 eke no siola wipoju maybe andu ingi mokamba mayisi na niguo masi andu mayisi I think they don't need ibinda yetu kwimba mutiani yekwa they don't need andu bamo kama bundise muika wito na andu ala mekwika mutiani wa form 4 kana serikali oyu pate mundu te usomethia ona wina D serikali la yibo unise opete technical education ukethia no kwata a lot of money at tuition uka apply uka soba onetha wi mundu muimana nuweka form 4 uka apply onala makuma I think kuma 20 is it 2010 kana 2000 I need to confirm I think it's from 2010 mundu la wando waka 2010 up to now the porton ya ministry ya kusips ya selection no kususia University of Choice, College of Choice, Vocational College of your choice ukozo wa serikali neka kuibia mutiani ikakuibia mbesa cia tuition na on top of that uka apply help ukethia fees wako won then covered baka sometimes you can remain with something ukasoma college kwa umundu muko timu petuku no mumene kwithia duka mumene chu mutende sie eke form 4 na batoneka rundu kusipsie bona government niko sponsor kilo kukwata mutingensia ali college na the college bakubya musi akenuka lakini ya serikali asome na muono mwabika bandu muyanane onala to atwa ya asomu nitwa ameke yebitima syo kasukulu mongela na ndimande na nitwa de tongelete idionde pati mundu mubeto kunundu ayenda na pala ena lengo yako weka na ni kwate usuni wasungika Undu waile te shabigito ja kunguta ngaligusia pipeline akasia tukatene sampenda ring asigisiwa kasengelosia masi tu kwateni tenesa masema utaumenyo ni makwete nesa ita Evans Katiba Paul Kisuga kasakunga alikosa kuniteba mwe wagasulu ngalikosia Garissa aite tunanite yimwe shabigita wa Bernard Wambua malatani vo agasio na kia tukwetie nesa ulongini shabik wita wa kisingamacho 3 aite masema wanaosumu yeka na ubongo wa mukani wa atumia amutwa Nondo kadha mukano wa matabisi ukweli na kuidhata mutwa kwa uwa kita kuelewa no maisha shabigita Peter Musembi akasenwali kavoto iwa mayoni kulia mondo aikuya enda musia na ke mutatwaanite yani waile kwit kila tamondo ome ndonono kwa mutwane musia ya mutatwaanite ulitekana ni waile kwit kila na wendu wake nienda kwaza ni yes and no nono de kutengemea woko kwa musia mutatwaanite enda musia niki wethia mwene we values yaku ni kwirikirana nake no woze you edandwe mundu wa kanisa ko first dance yakwa ni no nundu beila waziana mundu ndimukau I mean the family bo kwambia nundu normally when karenjia andu mazi ya imwe la mambia family kwa udu na family lo kwaka na mutu onyozi akana mukakateza nundu after mwazi ya nundu muyigwa niteneza the way forward na mwe family mutu onyoteza mwana osu tiwo secondly nuwaile kwa they are very cautious nundu mundu mukono ndonya kwa they akwenda umuseje ne kana akobe nundu matuka kwena akaingi ethano bugata wena kaindo kwa yakuti ni bwana makwazi bugata wena kasamu nundu anya kwa ayenda aziana agune kana agobe I mean athi kuzilika lini akwata child I mean au kamwa embeza through kilometer child support kwa unless when nigendo wa moite anigendo wengoni yagu okwenda kweka nduka thino ndwa pressure ya mundu boko kwa ikata ukatusia I mean ona can you interesting especially kwitwa akamba tebina mundu boga agwe ukatusi ene naku uzuno utatete kwa unyendo nya kwazi unless we mwene no kwenda nduka musia ile kwenda no kwiye ukatusi Ndadika itialite miongo 3 dhiandi nena na ninayokuwa tewa kana miligiza niwende na utele kanima ukuli wasu onde mitwano yona ni maundu maingi mwana wala maende ando uzi ya kunza na sino siya mdemba usu na indi ino ligambini wa simu ni kanatu ambao kwa tene nisiwe na ndumena maukuli ndini wa simu wanatuili kalika mwana ndini wa simu kwa usu otu endo concentrate mwana makuli yoni baami tena ntondo likambeni wasimoni kana tutumwe na kutuma nyondosu kuisa katika moto ano
tumanyaganabe onututu amaku telesia Krista shimangi wakwe Westlands Peponi Road akaza tuenda nite imwe osete mauta ilika sana penina senga zakita sciences alegeta tandia ati geography aliweki sciences siwa ni wakego ni deresa imeno kinatwa aitetinio Madam Lydia sana na geleka langini shabiki kwa sia tuenda nite muno etawa ambassador wa Athiani kwengeli kusia makweni selector Dominic Mutua akasema si upasa uno eta watu mwana kosa ni sugar mami ni wo anondo ni sema ma business lady wenakuwa miaka 53 what the hell wengeli kusia masaku uibia kama kau ndeke baka Dubai what aidu dhongo ase udhose na kamwana kana kuwa miaka 30 na masibe mudha itatangia wa ateki ko dokumaze to pesa matuka yako ne bidino ati kuona tumwe kemba Dubai alate what Tatumu itu 2 month by the way. Onaegana na hii miaka ya kabezi miaka 30. Mundu mugana miaka 30 Kudia coming meme obita o. Ayai. Na ayinge yako sakuko yadi na menata. Ani kuliwa kwangu kule tu. Anyway, tuna likambini wazomba pasa boy ando no need kukotea. Tumatoa ya muno na tumatabyo. No need utia yano nyaki. Tumatabyo. Na the other time we were taking very important amasira nguzi okiangi. Na niendo kiweta muno especially kwa atongo imama kanisa alama mbithukezi. Tene makanisa pia ni play a very important role. Mundu kwembwa na kambi na sindingi sia muthemba sia utaibisi na yetu mamoika. Makakalwanze makatawa makata bo makata kwenesa. O yusindu sia the leader la mabasta ingi makweto utabanya yolo andembo na nondo kukiwa mujiza. Ogoangali na kuno usidina mbeze ogoangali. Mabaza amakenda niki. Yuko tusi okay we olanga yu atweteye. Ngai atweteye we mu important. Wa selbia mathayu mando. Na kutabia ndula wogo. Na kutako hard questions ya life. Nondo moiko mabita maingi we na makulyo maito. Mekwendo mama they are at crossroads. They want to know lakini you nobody pa mundu ko pay attention nondo maina mbesa maina chao makanisa bangi kwa yamusi ni maki ko asiange makanisa ematho kwani sima ikwenda mbesa yikiwa itwa imwana kambi nukona no ithia yitwana nga jamii itu na kulela mayo na maana tamakwenda utangiwa na utangio ndukweleweka andu na matangiwa ni mabundi agwa na nienda andu mala mambithukisi atongo imakanisa mose kindu ki very serious na nyimwambita ngoka na ngamobilize andu anginisi tunene na mwika witu ukamba tutangie mbai vitu wethi andu ange mayatu ina tutangie andu maitu tutangie siana situ tuisiete kwa ngai na tuyibundise sindu ila siaile kindu ki makanisa makachosa na wito munene abatabanja ingi makiothi kuma school tenela try high school nona almost every day every week mwiko atabanya atabanya weekend challenges angi mayoka chapo sangi omwejitu apate mubango mutabuobo and that really helped kuni cha tutelizie muno lakini mabina maingi matuna ndi bantu bange na ko kikoyo twathi twethi ya school wingi na bu principal aya muno atu ya wani waikie kuona atabanya mayoka bu na moka angi moka na mayite mbesa sia mauta mangali na wenda 40 na nundu wa unu waikio mea moki na kuondwa upa imundu wenda akutabia sana chao bo na mabasta maingi maikwendo iku na tongo makanisa maikwendo iku na mama ingi maikwendo iku nundu kuina mbesa etwekie kila saa tutabanya ro mbesa no thui amamina imo iti mbesa mauta na tuyolo na ngaiwe mwene isie nikaba pela isangi ngamile kulika imani yasingano kwe mundu muthui kulika simbini waitu uthui owa bambi no wakabinda lakini tabundise mwika witu nge wasiangai na mwendi wangai ikokela tutungie ikambi tukwatanie na kaungi walikile wa makanisa na kwikate twikoya kwitu nengo yata kendo ki na kukwito musima kendo pe pastor mo ni bishop weta wa Ben Mutuko ni muika omba na se wa redeemed that time omba na se
muika wa makanisa monthe akatwa baya Makendo High School babu Makendo Boys tukakaliwa putika vitu kapunde bwa bo ote ujali we wa kanisa weba na Nundu kwa likile ka mwingi wa makanisa aideta muika nduka tongoze muita wa kanisa ondo itu atumi apata banyama ndo kwata nona denomination sikapanya senti papa kwa ABC redeemed makanisa mo the deliverance muka kwata ni amuka ite muikosu wonde pa mu na moichia ngalama na mutukilia Nundu at the end of the day muikoni witu na siana ini siangai na siana isi endo bundegwa na pezi ndo mu matebu Nundu yumsukuru mebundegwa muno you do science na science most of the times ni end up beyond moral boundaries moral boundaries ibundegwa mostly through religion na twaleo mapundisa ngawasya ngai moral boundaries ni siobeta na muiko no kwa twene kwa uma atapanya maitu ma bishop ma pastor ma reverend ma lay leader tutungiye muika witu tumete itumaneni na tuimapozea na tuimonya nzia na tuimata na nime usiokonesa na mmekwetha measi makoseto obundegwa nisi ananzeo ila si obundegwa nesa si siopa with isi akweva si the lapyu Nundu bai mundu makulia aya yum ange makalikie kwa misie na makanisa we